coronavirus rithar novel coronavirus ti in chu chuan covid-19 na thlen antia khovel puma hripui aleng ti in puan ania kumni chung za chu khovel ati boi to a ramro puile ramre thei khovel mun kil khor ber thlengin inang tlang vekin min hru ta kan hlawa kan tria covid-19 hripui laka hian dol zorin kan zor ani ber maya mi then khatin lau lovini machonang u anti poin kan hlau lo thei lo ani ber mai chu tiang ani lai chuan Germany ramkho pui pakhat Berlin mithiam rol chuan coronavirus investigation committee coronavirus ripui leng mek chui chiang tu pol andina he committee hian ngun taka an chui nuwa mitam takin an hlau ange in covid-19 ripui chu tu te emoina an ruaman mihring siam chop virus ania khovel mi puite chu hridan na hlau om tak en chin na atana ruai kho mek kan ni antimau mai hemi chungchang hi khovel thu thar the dar tulian te chuan soidu mang hau lova internet lama po atam lo khop mai tun thla september ni songpanga khan German ukil pakhat Rainer Fuellmich chuan coronavirus investigation committee ayo in video ati chuakani coronavirus investigation committee hi ukil le dam doilam thiam rual om khomna ni in nikum July thla khan indinin coronavirus ripui leng mek lo chu adan he ripui awanga in kho khirna ti chu ani dan le hridan na siam chu le pek chu ani dan chu uluk takin kum khat chuang an zir chiang to ania tuna he video ti chuak tu Dr. Rainer Fuellmich hi international trial lawyer license nei Germany le California USA a kumsom ni pasari chung zet ukil na thoka mi puite tan Volkswagen le Deutsche Bank te ko ta lo khing lo tling to tu ania coronavirus investigation committee hi Germany ram Berlin khopuya mun pui nei ni ma se khovel mun sang science lam thiam le dan lam thiam mi chi sang in an zom ve boka he covid-19 ripui hi mi sual tang rol ten ruam man na siama anti nge yani ti fin fiana sang an la khoma Dr. Fuellmich chuan hetianga khovel mi hring te laka so sual na run thlak lutuk ti tu te hi khovel indo pui pani na zo nuwa khovel pum dan le indo na chungchanga dan siam manga tangrol pol ten khovel ti boi tu te chungchang an rel na Nuremberg trial anti mayang chu nei le angai don ani ati ani covid-19 ripui chungchanga hian khovel ram sang suai tu te anin thurwala media lian zong in he ripui ring hel tu te thu le hla an chu thadu lo vek boka khovela dan lam thiam zinga palangsar ber pol Dr. Fuellmich po thudik lo the dara mi deril ruarin hel na tu tumtu zeldin thu bol phuan thin conspiracy theories an chua chutiang chu covid-19 ripui ring hel tu te chan ani me kani heti jung hian Dr. Fuellmich le atim te hian Germany le khovel mun danga po sarkar thok tu te le risel nalama thok tu te zinga mihring te ta na hlau om tak tia sual na vor top thil ti tu te hramdan tur chu an lo zong ve char boka chuti lai vek chuan an ni tim chau hi an ni lova tuna hian khovel mun sang health expert te ukil te chanchin bumi te le thil zir chiang pol te point khovela ripui leng mek a rin hlel thei thil om chi sang hi an chui ve meka tuna hian vaccine pek chu mek hi mihring te ta na hlau om ni nge yanga in ti to pani theinan ma an la a sarkar lian suai tu te thlengin ko takhin an tum mek ani hetiang ani mek lai hian USA le sarkar lian tam ber te chuan an mi pui te chu vaccine la turin anorin an nor mek zel thunga heng sarkar te le risel nalama thok tu te hian ripui thlen tu virus hi khuarel thil thleng mihring dan thei lo ania chu milaka mi puite him tur chuan thei top kan chu ani antia chuti lai chuan khovel mi thiam zinga he ripui thlen tu virus lo chu dan hre chiang pakhat ma an lom lova ba ka tangaron chuak ani ti tu te chuan covid-19 rikai bak an hmufu thei lova chuti lai chuan laboratory atanga put ruani ti tu te point afin fiana an nei bik chuang lova chutianga in hialna na satak au mek lai chuan ramro puile lian te chuan covid-19 vaccine an siam chu chu atam theyang ber hral tumin an in tlan siak suang mek reng bokani Dr. Fuellmich ate committee hian thatam tak an zir chian nuwa
official COVID-19 chungchang ti chwa thin te chu dot ania ril rusual le verther tak nei chungin khovel mi pui hi bum an ni meka ala tu apiang tana natna le thina hial thlen thei tur khoba hlau om vaccine chu sem chua meka ni anti ve thunga a video ti chua minute somle chung jeta hian Dr. Fuel Mitch chuan until mu chua te soin ani na taka chon COVID-19 chungchang hi risel na lam hoi ani lo shrim ati mia mai he committee na soilen berchu sarkar sang in COVID-19 sipui an ngai ven dan le hemi awanga in kho kirna an kalpui dan chuani a soidanin Dr. Fuel Mitch chuan sarkar sang le media lian te chuan an du dan takin mi pui taril rual hlau na chi an tuwa hemi ti chiang tur hian khovel mun sang a sarkar sang le khapoi mo mu tur oma mi pui taril rual hlau na tharau tu hi an tum berani ati hetianga thil ti an tum dan hi kumsom chuang liam ta khan rom manna an lo siam dai to ti report sang mu tur oma kumsang ni som pakua October thla khan New Year USA event 201 nei ania hei hi Wuhan China a ripui leng mu chu ani ma deuh khani he event 201 a hian khovel mun sanga khovel huap ripui leng om thei dan tur hi voi tam tak mi thiam ten an lo ngai to ti riat chu ania COVID-19 hi mi ring siam chapania China rama hian ti lui emo ti pal emo in chu alo chuak ta ani anti kum khat le chan vi ai tam ma chu sarkar sang in a hlau om sia anin soisia ka rom han na thatak nein PCR test chu khowela covid case mu chu anana dik ber ti ani chhota a ma se he investigation committee a scientist somni rol te chuan PCR test hi nikum sangni somni January thla khan man mo taka mu chu ani antia a mu chuak tu chu virus lam thiam German virologist Professor Dr. Christian Drosten ania ani na taka chon mishing taksa a nan nakai infection muturin he khol hi arin tlak tok lova positive diklo false positive result tam em a he khol mu chuak tu zinga tilve tuna boral to Dr. Karim Mulis point virus mu chuak turin narin tlak tok lo ti soini in an soibok Dr. Fuel Mitch te ho hian sarkar sang le risel na lama thu nei tu te hian mishing in COVID-19 3 akai le kai lo enfia thailo khol mangin an enfia zelani antiani kanram bithiam te chuan tu na hian rec test churin tlak lo false negative result tam lutuk antia PCR khol churin tlak berin an soya false negative hi soirik na sat ania negative anga mu diklo om thei anti lai hian positive anga mu chu diklo false positive om thei anti vele mi lo thunga hei hi mi mol bertan po orin hlelom tak chu ni ve shim ome investigation committee chuan Dr. Mulis hian PCR khol hian test tam tuk chuan a test zong za som ko lai chu a mu positive top mai ni in na soi antia relo te chunga tam tak test ani chuan an test a thil oma piang kha positive to mai thin antia PCR test a hian a zone in voi som ni pali chin test sirin tla ka ngai ania ma se tuna khovelina man dan phunga chuan a zone in voi som li atanga voi som li panga vel test ani thina hei hian positive a mu tam na chance ati sang em ani anti PCR test chungchanga Dr. Fuel Mitch te thu soi hi adik ngai ti US Center for Disease Control and Prevention chuan an lo soi to a kumin January thla khan a zone a voi som ni chuang test chu ti tlemangai an lo ti to a CDC chuan kumin kum to pa hi chuan PCR test hi ti to pan tum ti thamasa khan an soi to bok ani heti lai han khovel mun sang a thunoi tu te chuan PCR test hi an lamang zela chuta po dan pa nga in atam theyang ber test zel an tuma natna nei mi alo mi ri sel thapa ngai te po an test chur reng mai ani Dr. Fuel Mitch chuan PCR test arin tak lo thuan soi awang hian khovela hian mishing natna le thina thlen thei virus a om lo ti na ani lova ma se tuna COVID-19 shikai zat le COVID-19 wanga thi zat tarlan hi na satakin atak ai na tam uchuak jok hle ani atia khovel puma COVID-19 wanga thi to hi makadoi li ai tam ni in puan ania hei hi adik lo na salutuk ni in Fuel Mitch le atim te hian an soi ani hetinga ni wang hian PCR test mga COVID-19 shikai ti a soi te hi
atam ber chun nan na dang wanga na anni ti na nia COVID-19 wanga thi tia soitam ber hi nan na dang wanga thi ni in mi enge moza chu an nan na tak jok en kol lovin sheom tak tuarin an thi ti na ani ber ome heti la hian Portugal le Australia rama ko te chuan PCR test hi nat na mu chu na na man tura fin fia thlap ani lo tian soya heti lai vekian freedom of information nuaya zona tam taka chuan sarkar sang chuan COVID-19 nat na thlen tu virus SARS-CoV-2 chu aum tak tak ti fin fia na an pe thelo vek ani heti ngani mek lai hian khowel sarkar tam tak chuan ripui leng mek wanga thi te hi COVID-19 wanga thi ti in an soi du lova COVID-19 ne na thi ti in an soya he tongkam film khur taka manani dan po hian rin hlel na ati zual tak zeta an zirchian le zel na chuan khowel ram tam tak US le UK ba ka ramdanga te chuan damdoi ina na thok tu te chu dam lo ten COVID-19 rian kai ti an puan hnem pok le an lo pek taman ni an tia doctor le nurse COVID-19 shikai ti anen kol dan le vaccine an la ka wanga har san na om thei soi tu te chu damdoi in thu nei tu ten an ka an chip thei nan ma an langhal zel an ti bok diklo taka COVID-19 shikai le COVID-19 wanga thi te report an ni chung po in he shipui leng wanga thi hi shikai mu chu atanga za apani po tling hlei theilo ani lain dik takin report ni phei se chuan COVID-19 shipui leng kan ti mek kan hlo em hi shipui ani phalo reng ti chu he investigation committee thutluk na ani he ti minan oilok em chu nan na lang chuak lo asymptomatic howin he ri hi an the da thei tia khovel mun sang soi om hi ani le a scientist ta chuan tun ma tang to in nat na lang chuak lo mi hring in eng nat na ma a the da ngai lo ti hi ni a ma se COVID-19 chungchang a hi chuan he mi hring ru virus lo na ti zual turin symptom nei lo po in an the da thei an tia ani na taka chuan nat na lang chuak chawin virus hi an the da thei ani an ti khovelom tira tangin engtik lai ma in risel na lama thok tu te hian nat na lang chuak lo hi an na boi pui ngai reng lova doctor le nurse ten an boi pui thin chu nat na lang chuak an ni hetianga nat na nei si lo mitam tak khung be an ni na chan hi PCR test in false positive result apek chu thin wang ania hei hi mithiam te hian an hreveka ma se hlo na tharaw adar zaw zel na turin an ti lui zel ani an ti mia mai heti tak maya COVID-19 soi lo omani a nan na lang chok lo thleng en kol ngai anga soi ani na chan chu a inven na om chun nian soi vaccine hral chu atam du na wang ani an ti bok he committee nan thil chui chian na an mu chian em tak ni a an soi chu kumsang ni somni kumtira khowel sarkar rangin mi puite ti chi ai theiang berin he shipui thlen tu virus chungchang hi a hlo om theiang berin an soya ain en kol na po a hau tak lutuk ti te chu an soi du dan ani a USA le World Health Organization ho tu te chuan mi hring ta na hlo om em abik takin kum tam to upa te ta na hlo om zual an tia ma se an hmalak dan ero an soi lo ang zong hlir ani a US mithiam te chuan New Year khopu ya ngai po kum tam to he shikai an ti te chu damdo in lama en kol lovin care home an son lu ruya shikai tamnu tu ka wanga damdo in to chu an chuan lam ania ki chuan upa ho chu he ria wang hian an thi ti ta treu mai ni in Dr. Fuel Mitch chuan a soya an en kol na la hydrochloroquine le remdesivir te ania remdesivir phei hi chu kal thal lo na thlen tu thi puol sam takani atia khati hun la ya new year ka COVID-19 shika yan ti za sampo panga te kha PCR test manga mu chu an nia ma se an thi na chan chu nan da dang da yani atibok he committee hian he shipui ro man tu te hian vaccine po an ro man angein khovelin amamo ema wangin ti chu chuan lama mangin olsam takin vaccine chu lo thailo anga soin an siam chuaka vaccine reng hi siam chuak turin kumria ta tanga kum som vela ngai thina mase COVID-19 vaccine siam chuak tulian pali te chuan tharei lo te chungin vaccine anti chuan siam chuak ta thuaya vaccine siam chu har sat zia soi tu te le COVID-19 vaccine ringlel tu te chu khovel media lian te chuan fiam thu tho na na mangin kum khat po zir chian lo vaccine chu arin om thei ang berin an soya
Bill Gates te thleng khovel puma mihring zong COVID-19 hridan na pek vek chu an thupui ani ta hial ani Dr. Fuel Mitch chuan COVID vaccine zong hi science thiam na manga zirchian na fum fe omlo vek ania tuna vaccine kan ti hi hridan na ani lova mihring taksa timur chelai zuk siam thatna kalphung gene therapy ani zawk atia chutiang ani wang chuan vaccine chu hridan na ani lo zia chu alo lang chuak tange ya Israel ram mi pui tam zawk vaccine peto po tun hnaya an kai thale a damdoi na COVID-19 shikai an en kol za somriat panga zet chu vaccine full dose la to an nia hian vaccine an ti hian hri adang lova midang an kai dar tur veng bok lo ani ti atilang chiang hle ani ati heti la hian ni kum October tha dai to khan Food and Drug Administration FDA chuan vaccine la ka wanga mihring in har satna ato thei chi sang thina thlenga thlen thei hi an hredai to a ma se ni kum December tha a vaccine program an tran thleng khan hei hi an soi chuak du mi lova investigation committee chuan he covid vaccine hi a hlau om turu hle a an zir chian na chuan thariat liam ta chung khan alo bera vaccine la ka wanga thi hi khovel puma mi nuai nga vel an om an rin thu le hemi ba ka hian makta duai khat don chuan vaccine an la ka wangin har sat na sang an tok ti an soya hetianga vaccine la ka wanga har sat na thleng adverse effect zinga hian tun ma ala hriat ngai lo no pang nan na thar myocarditis and multisystem inflammatory syndrome in children MISC chu alo chuak boka he nan na thar hi thla asikanga no panga alang chuak na sa hle don ni in an soibok he committee in an zir chian na chuan vaccine la ka wanga har sat na om te hi na sataka ze pania vaccine la tu te hian in report tu ran ti chu an report thatok lova chu ba ka doctor te chuan an dam lo te chu vaccine wanga an pu du lo an ti bok sarkar le media lian sang in vaccine hral tam zel hi an support awangin Dr. Fuel Mitch Corona Investigation Committee report hi athei angin an thupa chanchin bua an chu lova TV lama an ti chuak lova internet a po a mang don lo ti chu he committee in an report an ti chua hian an soitela chu dun a hian na thleng dik me kani COVID-19 shipui leng hi alwar theyang berin puan zarani a chung khat le thian tha te po in hlat theyang berin da kan ni meka hridan na chu khovel mihring tluk le ding on ni lai hna pe kani to a coronavirus investigation committee hian tul lova khovel mihring te zinga hlo na chi intu mek chu ti to pa tul mi lo le hlawom em zok vaccine program kalpui mek chu ti to pa he hrileng hi nun phung pa ngai ne na dowa khovel chu akal ngaya kal le thei chu an du berani thu an soya engangin nge kan ngai ti chu he thu ngai thatu te ngai dan ani tong chu